Lajkujte ovaj klip ako mrzite domaći. I pozdrav svima ljudi, dobro što jedan video. I ljudi, evo ga, Sini iz budućnosti. Ljudi, samo jedna stvar pre početka klipa, ako se u pozadini čuje muzika i deca neka, žao nam je zašto stvarno nismo to mogli niko da sprečimo. Kad smo bili tamo čula se muzika i bila dosta dece, tako da. Također ljudi, svi lupite taj sub, ljudi, da probamo da stignemo tih 100k više, file nam oko 7.500 do 100.000, tako da ljudi, svi lupite taj subscribe. Također lupite like i bratov kanal imate u opisu, kao i moj Instagram gdje odgovaram dosta na poruke i uzrećem nekima lajkove. I dalje ljudi, svim rečenim, pređimo klip. Danas ljudi, kao što vidite, opet smo u Trambolina parku, izvinite ako je malo glasna muzika. Danas ljudi zapravo imamo jedan challenge koji se zove kako? Znači ljudi, challenge se zove ko prvi prestane da skače dobija 1000 evra. Hvala sponzoru Republike Jamajke. A dalje, znači challenge je zapravo ko pobedi, to je ko ostane duže da skače, ko prvi prestane gubi. Znači ljudi, ko ostane duže da skače dobija 1000 evra i može da uredi šta god hoće s njima. Tako da Boris i ja danas naravno igramo. Sad ćemo da vidimo ljudi kako će ovdje ide. Ovdje ima deca okolo, tako da ako vidite žao nam je, ali da. Sad ćemo da krenemo i vidjet ćemo koliko možemo da izdržimo. 3, 2, 1, Ok ljudi, evo nas, sad smo krenuli da skačemo, ne znam baš koliko će se dobro čuti, nadam se da se dobro čuje. Moris tu možete i da vidite. Moris ne moraš toliko jako da skačeš. Znači ljudi, što više da izdržimo, radit ćemo neke izazove tu između, da nam bude malo zanimljivije. I da vidjet ćemo ko će postati bogat na kraju ovog challenge, a Boris, šta kažeš? Boris, ćeš ti biti bogat ili ja? Ja? Boris kaže da će ja biti bogat, ali vidjet ćemo. Pao, malo više skok, ali, ne. Au, za malo sam prestao. Možemo ljudi ovdje sa strane isto da skačemo ovako. Hajde uzmem, za malo da prestao. Aj Boris, neke trikove s loptom sada, sad slijede da vidimo neke trikove s loptom da probamo. Ovdje smo sad samo počeli da se dobacujemo i da trebamo samo što više puta da dobacimo jednom drugom. Dobro, ovdje sad skačemo, tako da idemo na deo da opet pričam. A ovo ljudi, evo, ovi mali tu smaraju, malo gađaju nas. Mi se nešto bacujemo, već smo bojice umorni. Ja sam umorna, Marija. I ja isto, ja sam već umoran. Au, aj hvataj. Radimo ljudi neke mini igre, ne znam ja šta radim. Ko zna, ni mi sami ne znam, pazi. Boris, da isto smo. Hvala. Hvataj. Sad ljudi već kreću da se umoravam, WTF gramatika, a da ljudi, sad već polako nemam vazduha, Boris i ti? Mislim da će da stanem. Reci? Mislim da će da stanem. Misli da će da stane. Ajde vidimo ko će vidjeti 1000 evra. Treba mi ovo, treba mi lekovi protiv gubljenja. Hvala. Hvala, smaraju, ja ću ih davit. Hvala, smaraju da bili.
Sad ljudi već pluća bole. Jer se god na levoj strani. Možda bio srčani udar, ko zna. Ali da ljudi. Au. Sad se već umorio. Skačemo da malo sa strane. Ali umiram ljudi, umiram. Polako mi nestaje skoka. Hala. Ne boli! Tebe ne boli? U stvari boli, ali ne Pazi! Baš! Ja se uvrdim. Ali vidim već umiram. Koliko ti ja Boris, možeš ti još dugo ili kratko? Šta? Ja možeš još dugo da izdržiš ili ne? Mislim da mogu. On misli da možeš još dugo da izdrži, ja mislim ne. Ljudi, predajem se, kraj. Gotovo. Ala. 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 Ali. Ok ljudi, sad ćemo da uradimo jednu igru parkura, to znači ja ću mu neke prepreke pokazati, onda mora onda iskopira. Tako i on za mene, tako da sad ćemo to da uradimo nešto da vidim. Još nisam ni smislio tačno šta mislim ovdje ima oko trambolina i trambolina, ljudi možete vidite, tako da ima dosta opcija, pa sad ćemo da smislimo nešto i da krenemo igru parkura ili ninja ratnika, kako god. Ja sam se baš gnojao kad sam skakao. Isto, baš smo morali. Prvi challenge će biti ovo, znači idemo ovako. Ovo trambolina ovdje. Okej. I Boris, upoti se vreme, ajde. Idemo. Za sada ide dobro. Ok. Na ovo tvrdo. Dole. Tu. I aha, na kraju pelovo, daj. Idemo ljudi, drugi pokušaj sada. Ajmo Boris, kreni. Krećem 1, 2. I tamo. Sad na zid. Na tvrdo sada. I sad ideš tu. Bum. O zidi na crveno. I opet je failovo, da me zezam. Skontali smo, nijedan stao na crveno, tako da ne znam šta se pogubio. A da ljudi, idemo sada drugi izazov. Da vidimo ljudi, sada Boris zadaje nešto i onda ja njega moram da iskopiram. Boris je vred, ajde zadaj. Da vidimo šta Boris ima da zada. Ok. Skroz do kraja izgleda. U krug. Preko crvenih. Na zid. I to je to. Ok ljudi, idemo sada, moj red. Ok ljudi, idemo. I bum! Možda ćete te pitati zašto toliko hajpujem oko jednog salto, ali ljudi, bukvalno nikad pre nismo ni Boris ni ja pokušavali salto. I evo, ovo prvi put da sam uspeo u životu da uradim, tako da, haj sada da pridite. Tako da, vratimo se u klip. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip, stvarno se nadam da živjeli, ako jeste, lupite like, idemo! Oh, fuck! I ljudi, evo nas konačno kući, sad ljudi, Boris treba da dobije svoju nagradu, tako da, evo ga ljudi, cash, baka pras na aparatima, znači ljudi, sad ćemo da zovemo Borisa i da mu damo ove pare za pobedu, tako da, hvala još jednom sponzoru, Jamajci, njihovoj republiki, farmaceutske tehnologije, poluostrvskog. Borise! Evo ga ljudi, Boris dobija cash, izvoli, šta će raditi s tim? Otkud ja znam? Nešto.
Ne znam šta. Dobro, eto, Boris je dobio iz pare, aj sad možda još, ćao. I da, ljudi, to je bilo to za klip, ljudi, stvarno se nam da se živjeli ako jeste, ljudi, obavezno lupite taj like i subscribe, također da uključite to zvonce i također ide na Instagramu sin27 _YT, možda postanete član za samo 1 euro sada. I da, ljudi, to je bilo to, Borisov kanal imate u opisu, mislim da ima sljedeći klipu i poz.